Katana ka koi ka khia jo ka jala Meghalaya ka arpo arthrik ujalio arja arpoi kala pinpana begiran sauspa arpo ingot Kiba Ioh Thymmai COVID-19 laispa saupo ingot Kiba Kod but lai ingot Kiba Khlad na Kiba Ioh Thymmai mentangi saupo ingot kidene East Garo Hills District Kharkhandai ingot na East Jantia Hills Prapu arngot na East Khasi Hills Laiphongot na North Garo Hills Ndrepusan ingot na Ribhoi District Khandai ingot na South Garo Hills Saupo arngot na South West Garo Hills Khad arngot na South West Khasi Hills Sanpundringun na West Garo Hills, Ndrephongun na West Jantia Hills, but Sangun na West Khasi Hills District. Nagi bakoj mentakasngi, Khatsangun kire na East Garo Hills District, Saungun na East Jantia Hills, Prapuprangun na East Khasi Hills, Arpuingun na North Garo Hills, Laipuprangun na Ribhoi District, Khatlaingun na South Garo Hills, Khatsangun na South West Garo Hills, Arpunyongun na South West Khasi Hills, Khandaipusangun na West Garo Hills, Khadarngun na West Jantia Hills, but Khatsaungun na West Khasi Hills District. Nagi Bakhlad mentakasngi, Iway day na East Jantia Hills District, Iway na East Khasi Hills District, but Iway na Ribhoi District. Haru bapin bi yagani ka khubor ka jala Meghalaya Kladan saupasan hajar khandai spa nyupan rutali ki positive case, sawaja ar spa nyupulai tali ki active case, lani ki brangdan hapreng ka jingsumar, sawu hajar khandai spa khatsan tali ki recovered case, lani ki blakot, ba nyus spa prapu prangot ki blakhlad no.